Lega Juan Solimakamu channel linga number 1 misava hinkwayo ku mitisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi n'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla enhlikaneni wa siku ra namuntlha hi na Rhandzu L leyi a lava ku advise no M kwala ka Juan Solimakamu channel xawutani vanhu lava mi favor na lava mi sondaku na lava va nga ku va hlaleri nje ava munhu ava zondimo namxavata hinkomba landzeri va mina vahlaleri va mina sweswi va nga sula lava ndzondaku na lava ni rhandzaku namxaweta I hope mi pfukile hinkwenu mi ni tiva timbirhi tinsimu ta n'wina mina ti nga ni loko ti helelini tinsimu ta mina loko ti helerile hinkwato i tinharhu okay ro sungula i ungo wami la ni nga feature Mr Thembi Ximati and then ya vumbirhi i Jahara ka Gaza ra vunharhu i Tsohle okay swi endliwa yini mhaka ku loko vanhu va humesa ti-album vo tala va humesa yi full ta n'wina ti ta hi ti-1 okay loko hi endla ungo wami a ku ri na wa mucato a kaya so ni boheke ku hatla ni ya ni ya ri endla ri ri roxe and then so hi ta na strategy xa ku ri a hi humeseni ti ri ti-single but tona ta ha ri kona ti tele ku ri ka mi swi discover njhani ku ma kota ku yimbelela ni discovery from na ha ri high school a ri singa high school laha ni yimbelela opera music so ni tlhela hi ta ni yake emizulili ni kuma position 1 okay ya ka duet and a ni yimbelela xilatini ririmi ro ka ni nga ri tivi studio mi xi kume njhani studio ni xi kume through my husband vana chomi va nga ku nga Mr Ashley Ngobeni okay the video mi endla kwihi and why mi decide ku music wa n'wina mi uploada ka ti-YouTube ku nga vi leswa swa ku kumbexani ma swi endla na swo swa ku famba mi xavisa kumbe ti-USB ka ti-DVD masiku video hi endlele ku ri ni kota ku tiveka like hi uploadini le ka YouTube so far so a hi se xavisa hi se za hi swi tirhisa swa ti so swa ti-CD na ti-memory card okay loko mi kha mi tirha tinsimu tetiya ti ri tinharhu ri nga fika ri va na ti-challenge kumbe mi va ti toloveti ti-flow njhani leri nga va na challenge i ungo wami because loko a ha ri sungula ku ri tata in slow motion hinkwaro loko na ha ri tsala so loko hi fika le studio ne ku va na mavonelo man'wani Mr Thembi Ximati va ku ri no a hi ri endleni hi ndlela leyi ri va ra afro pop okay mi ta vutisa vona ivi va yi decide njhani rhythm ku leyi rhythm ni twa ku yi fita rhythm ya so because vanhu vo tala masiku lama ka gospel van'wana va yi tlanga yi va reggae van'wana va yi tlanga yi va xingono i sweswo so but ku naveka n'wi ku mi tikuma mi sorry kumbe mi repeat ka question mi navela ku tikuma mi in future ni navela ku tikuma ni kha ni yimbelela na vanhu vo fana na n'wina vanhu vo fana vo Yenisi because i xigaza na ye mahlweni ku ri lava ku tikuma ni kha ni yimbelela na vanhu vo fana vo Yenisi ku ri ni kota ku tlakuka na mina ni wela hinkwako afro pop na yimbelela mapiano na yimbelela gospel na yimbelela vulavulena na Zuzu mi ya banya ximoto vanhu loko va lava ku mbuka ku mi ta va mi feature kumbexana mi va hlanganile va mi kuma njhani okay vanhu va lava ku ni buka va nga ni kuma at exit bookings at exit point @gmail.com kumbe va fonela 060 474 0241 swa khenseka swinene ni nga ku yini ka vanhu lava mi lavaka ku va mi seketela na le ka lava mi nga tirha na vona okay eka vaseketeri va mina ni rhandza ku khensa ku va mi ri na mina mi seketela left right and center because I'm a new upcoming artist ku ya mahlweni ni vona swilo swikulu and continue mi ni supporta na mi rhandza swinene so eka lava ni nga ri kota na vona na va khensa because a ni nga ta swi kota ni ri nexe eka ndzima leyiwani ya tika swinene mara hi ku va ni ri na seketelo wa vona na kha na swi kota ku ya mahlweni okay ya khensa swinene ya makete loko hi vuya se hi vuya na mabuti lava va nga va feature
obrigado, moço, buzz, muda button, como é que é 92.10, microfone, chance, essa pizza, rodo, rodo, na fica de pão, bus, vai for African creative spirit, suka la kam tabula. mingojiwani wa mina lowa tinhloko i wa mina vuyimbeleri lebyi swekiwaka entokoto bya kumeka na le ka ti-online store YouTube, iTunes na Spotify hi famba na minkarhi. loko ni ku solima ka mungu ni ku botijiwa ni muguleke hi vuyisa sweswo emavhengeleni aka channel leyi nga number 1 misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla ti kona tin'wanyana ti-YouTube channel ti nga ku landzeleli o ka hi nga tivi ku ti nga va kha ti fika kwihi ku laha hi nga fika kona a hi koti ku vona nchumu loko hi languta ndhaku hi bigepe yin'wana yikulukumba ngopfu vo thembi amukela ka channel ya hina hi kombela mi xeweta vanhu lava va nga ku hi vonini na vanhu lava va hi seketelaka na lava muzona inkomu na mi xeweta hinkwenu vaseketeri va hina valandzeri va hina vazondi va hina na hinkwenu ku angarhela. okay mi kuma ni njhani na sister na sesi Rhandzu Sesi Rhandzu hi tivane a ku na project yin'wana a yi fanele yi va kona ya recording laha hi nga ku ya tivana kona a va yimbelela mi ni chaya hi leswi nga tivanisa swona vuxaka bya hina byi byi kurisa sweswiya. so loko mi ta va mi vitaniwa ku mi va ta mi feature a ku ri ra ku sungula ra n'wina ra ku mi tirha ti-project leta ku tiya vanhwini a ni vi na leta ta ku mi kuma ku mo ti tlangela a ku ri ra ku sungula loko ri a ri nga ra ku sungula mi sunguli kwihi ka project leyi ya ku sweswiya vanhwini swi huma na le ka ti kota ku postiwa na le ka ti-YouTube na hinkwaswo ni nga ku a ku ri yo sungula leyi. okay mi titwe njhani swi ni endle ni twa ni ri wa nkokanyana. okay hi swona mi va mi ri wa nkoka vhele mo especially loko munhu a za mi hleketa ku nga ri n'wina mi ngo lo decide ku mina na hava nqambi a swi hlamarisi sweswo swa Sesi Rhandzu a swi hlamarisi ku hlamarisa swa n'wina mi nga vitaniwa mi decide njhani rhythm ku okay leri risimu loko ni vula ngopfu ka music wa gospel a hi tekeni rhythm ya so ni ta swi veka so ni musician na chaya na yimbelela so ko tala swi ya hi ku nkarhi wolowo ni nga studio ni feel like ncini kumbe ni twa risimu leri i nga ku ringana ndiya so ko tala rhythm swi swo tala swi ta kwalaya loko hi ri kwalaya studio. mi tlanga yini like mula instrument va nga nebi mara ni nga ku hinkwaswo na mporompita handle ka mporompita so ni to almost almost hinkwaswo na swi twisisana ku lexi mi xi vulaka i ku leswi tirhaka music loko mi tlanga ku wona mi swi tlanga hinkwaswo mi navela ku tikuma mi ri kwihi ni la ku tikuma ni ri overseas kha ni tirha kona hi swo swa music kha hi chaya kha hi yimbelela kha hi producer n'wina mi na ta n'wina ni ta sungula lembe leri hi nga vitaniwa ku Manthembi yi ta va Thembi. mara loko yi ri Thembi ntsena yi twalanga ku se munhu wa xisati ende yona vhele a na ha la ku ta ka yona ni ku kahlekahle na ha ri ku laveni ka stage leyi nga hlamarisa va ku Thembi ku nghena munhu wa xinuna se va hisa stage ku fana na xin'wana xi nga hisi okay na swi twisisa mara ku tikeriwa loko mi tala ku va na ku lomu ri studio ku va ku ri kwihi vanhu lava ni tirhaka na vona i vanhu lava va ni twisaka swinene ni munhu un'wana wa creative so ni na swo tala la nqondweni so va swi kota ku ni accommodate so ku tikeriwa hi loko nkarhi wun'wani mi kuma ku ni la ku implementa xo karhi a ni michini yi nga michini especially ka programming mi kuma ku swa a swi la ku hlangana laha but then at the end of the day ni nga vula ku ri ku tikeriwa a ni tshama ni va na challenge especially na vanhu lava ni tirhaka na vona a ni tshama ni hlangana na ku tikeriwa.
loko vanhu vo va kha va lava ku mi buka ku mi ta tirha na vona ku nga va ku ri loko va lava ku tlangeriwa kumbexani swin'wana na swin'wana leswi fambelaka na sweswi mi swi lava mi kuma njhani? Ni nga va nyika personal number ya mina ku nga 068 500 6454 ni kumeka kwalaho. Okay, xin'wana mi tsaletela ku xi vula mi swi twa ku i xa mfanele ku tshuvina na ha ku tshwana mi nga xi vula? Ni twa ingaku mi swi covering. Okay, Yeah, but lexi ni nga xi vulaka i ku vanhu a va ni expect lembe leri a va ni expect solo ni endla music hinkwayo, all genres, reggae, mapiano, but I'm more into live, the jazz, gospel. I'm more into live than studio products. Okay, nice to see. I can swinene a hi ri ku disturb wini mara hi fikisa sweswo emakumu ka nongonoko wa hina. Loko mi lava tinsimu ta vona mi nga ti cheka aka YouTube na kona ti kona, na le ka Spotify Rhandzu N, so mi ti ta huma kwala ivi mi chuza leti mi ti lavaka i tinsimu tinharhu. Ku swin'wanyatani swi ta swi tiva aka Camela a hi ri na Timothy Mia. Fine. I'll do it myself. Ntakata Studios. Home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you.